Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuin met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapot pimpin na tagta. Uray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay ka karodan, ituloy tan tagpasyar. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adto ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyamanak, Annalyn. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlanyan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma kumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kwa Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arik na. Awan parikot, ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaputay ayatan ka unay-unay. Agyaman nga rod no kasta Manong. So apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto arik na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jak ilibak ang naragsaka. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat siyempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyamanak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Gusto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang rudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito Nagatang yo ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yo ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak. Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Aywan gayam, awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred.
Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang. Kaya't may asaganaan ana imbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem diyo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga iayatem. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagtadtad ti luwam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag, nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardeng mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa da ito'y laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tagdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sabali. Si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kadi iti gayem ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Agyaman no kasta ading. Ket numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayem mo. Day talagayam. Bay Manong, tulungan ka man nga agpayso. Barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taama umay iti tunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta? Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarat tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet na nga ron. Kuma, adamat nobyo ta. Tapno adamat partner ta. Kumuy-kuyog kadakwada. Ay, ni ko ma-Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kuna, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapigsa tudo. Alfred, kumita ka iti rorda iti amon. Nagpigsamot gayam ti todo. Sigurado ang marigatan ta nga agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang dayta inton madamdama. Agpasyar tapay dito yung mall. Bueno, mapantagid din nagdino eh. Oh, sige nga rod. Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tati agpasyar. Hello? Ha? Ada kayo matgayam dito yung mall? Imagas kami kini Gemma dito gaputa nagpigsamot tan titudo. Wan nga rod, umay kan Annalyn.
Di talsingaan ti panag-date da. Saan kayo umat ama kasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami. Anya ka kadi analin. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panag-iinistorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alangarudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latama ti todo. Naimbag lakit din. Taad na to'y dakil apayon ko. Ngam, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam kung nagtigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabosak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna, sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonathan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam nakuna ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonathan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo? Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mo, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amu tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturog tan. Bye. Good night. Kastamad kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturog ay tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan di pa nagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay. Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Alfred, apay nga inarakot na, ibatan na kuma. Kunak mo nung sarsarita talaang.
Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ah. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Ket agsarsarita ta. O sige, ngam inton madamdama. Agsublikan ton ijisilad mo ha. Diyak ngamin kayat ang makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Ket pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraem ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kayat ang mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Jak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tanter aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ti aramidon dito'y salas, Annalyn. Sapay agkuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybayan nakadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nan? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pan nakabasam iti todo itay. Apay, anya aya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ita ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod, ibagam atap no maawatak. Masaksakita na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat anya ti parikot mo dita. Mga no. May lawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak asaan ang mapasamak dayta. Amo tayumot anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't nagkasar? Saan man ngamin atila pang panunutem? Ala, ingkakot aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, diyak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam sapay la kuma,
Taigiyanak akanayon ti apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Kitagyaman Nasayaat nga rod no kasta. Inna ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng dita ti kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngam saan ko man arumbang ay naramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamit exercise ko. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no adu ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damat cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan igi opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak ka. Annalyn, di mo't imbagak ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay ti gayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrak ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Kabarbaruman. Naladaw ka itaas umrek. Ay, ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay, kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasano anadlaw na. Ay, kwa. Saan tata? Abdala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ti agidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balay da. Ay nga tati sumarunong nga ibaganan. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabailak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang amin pampanunuta. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, doata pay laang nga agidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ay, uwan Sige nga rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduanak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwa nga aldaw na ichay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken maysa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ta nalawa mo. Wen o sige nga rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaan. Wen,
Dinak pa kadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagag. Anya dayta. Sapay la ko mata dinak kagura Di mat agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay. Gaputan na singpag. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gapot adda ka mat ditoy. Uray siya kamana. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga rod. Umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagiti innala da akwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una ya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Amangan numapukaw ko. Gat dayta ti banag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag ngaminan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare, anya ti mom. Amangan no ag double wedding tayon to. No kasta, adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan apare. Agur-ornong kami laeng. Ngam iti saan ngagbayag, agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Kat sapay la kuma. Taaddamat ka imudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka, no ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaeng dayjay, akas kini Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talagaan na urnos, iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kaya daytoy. Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Natanagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak agpadlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgayaman dito'y salas, friend. Pasensya ka na. Nabayaga ka nagdigos. Naburing ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. Sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha. Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarob. Nabayag kaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend.
Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. Ad-adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Adda ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit dinawan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adikan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasaya at nga rod no kasta, Annalyn. Naitbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayam bisitam. Okay lang, manong. Nasaya at kit di ate imay ka. Tapno mayam amo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la kuma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata na kapanawan tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirad ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot kan sungbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na saya at ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudno mo kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na kon ti datdaton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinanggag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay saan, Kakaisuna analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay? Amom, no kayat kon ti paikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak. Isungay naklunak. Annalyn, kunak man ay ayatan nak. Isungay naklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasin ko adagos ti panagkalaysata. Nasaya at kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan da Manong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlaan, no baybay ang ta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sa bagay,
Sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang baga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. One friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas to'y diriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Adtoy oh. Anya? Ngam aping imay pala nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasi na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay akas kay ti reaction ni Gemma. Kasla dam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid ah. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor tayo di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kamin kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito'y pa restaurant. Tapno maibagam tipod no ariknam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kaya't mga ibaga. Pakawanan na. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo di. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarup. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado ang gurang anak da iti. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gaputa jak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Ngam, masaksakitan ka. Saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kat jak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayata. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawin kan kwa na tirik na no aramidag ti kasta. Ngam, saan madgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos pa nagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred,
Aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan pare Ramil? Itaman pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta pare? Puno. Inaklunak. Ngam pulos mat. Ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipud na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa. Gaputa may saak lang nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da kano anaragsak, gaputa saan kano nga ay ayatan ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan. Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kan ni Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak makisarita kan kuana. May papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayat ta. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Maramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anak mo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Katagyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Ketap no saan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysaya. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iswakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti rignam. Di mo itulok ama perdi ti biyag mo. Gapo iti daytoy anapasamak. Nagsakit lang amin pare. Nagsakit lang unay. Ala, gusto daytan. Itulod ka ng balaya. Nabartag kan. Bebe anak pa lang pare Alfred.
Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbang agsapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita a Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumra ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan ti Riknam? Okay ka kadilaan? Kinapod no na. Makunkonsensya gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlaang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan manong Ramil? Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta? Manupay la abulan ang nagkarelasyon da? Ngam nagwin na swasdan adagos? No, amom lako ma. Uy, napauli magkamatan. Apay, amom ka di ti rason no apay ang nagwin na swasda? Ay, saan? Diyak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas iti sigod nga open ka data. Diyak man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag-lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag-lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, ada ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, ka. Sumra ka pa'y. Ka, agtugaw ka. Agyaman. Dapat agsakit di tigagaram Anya ka di dayta Alfred, pakawanan na ko. Namjak king gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Pakawanan na ko, Alfred. Jak king gagara ti amin. Jak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen. Jak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Jak mo na niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam jak kayat akagura na. Nasaya at apagayam ni Jonah. Jak kayat amasakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Kayat ko nga gapo amismo kan katipod mo. Dungat ka. Ibagakan ka ti amin. At sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, jak amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan nga rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wen man, madanagan ak namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay. Iso arumbang laang nga agbalintamot ang nasaya at kankwana.
Dayta ti si Bubo kalaki na pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ken ni Ramil? Kaputa si kalat na tininaon to'y puso. Jak pulos ni namnama dayto anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw dayta ken ka. Kaputa jak kaya't amadadangil ti panagpapagayam tayo. Iso ngayon karkarigatak ngayon limat ti amin. Jak amo na niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalaang dito. Sapay la kumatadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan. Jak maikari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay Wala. na. Nagduaan dakbeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid ko dayta. Nagdagsan una yun ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtungpalak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan kuha na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramidag. Ngampat yaman wanasan. Tiyak inggagara ti amin. Tiyak inggagara ani Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Nakadirugit iti rupak? Takas taunay ti panangparang mo kanyak. Awan, ngem addala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, yanta ginom. Pasensyakan pare. Ngem adapag nami ita kini John. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang.
Agmay sak man gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pale? Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik dayta. Sige lang pare. Ina. Makapaapal ka mat. Kuma. Addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo kadi ang magustuhan te linutok ang masiga? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay kapay lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot ton sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamit ten. O may kakid din, ituloy tan tagpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmot keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itanga aldaw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka manang. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Jak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pudno marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ang mga no bumaba ti panagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasdi nga inaramid mo. Manang. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdengdengag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. Saan manang? Nilang Alfred tinangibagat. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguran ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, ingkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag na ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di among. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kidikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Imay jay balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklunag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak. Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn.
Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimot kini Jonah. Nasayaat nga rudno kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adda nga agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimwar ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga rudin tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatagtakan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayik latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si Mangput kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan magsaritaan mi ita, Awan mo tiimbagbaga na. Ingkalatan kasarita. Sige nga rod, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikaso na dagiti ginatang ko. Tain nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanyak. Sa kunti makaamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Wala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. Maibatan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basa agman. My first love. Huh? Ay, ituloy ko. Basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Huh? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? No kasta, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak dayta. Anya ti kayat asawan daytoy Annalyn. No kasta. Nabasam ti dayarik. Wan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagay-ayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ingagara ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapudno na. Daytoy abanag ti umay ko ibagakan ka. Kaputa diyakon kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya. Tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngam awan plano ka mang riribok.
Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus-uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay nagbutang nga kamangibagakan ka iti may papan iti daytoy abanang. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka na. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amoyo gaya man. Namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Siya pa yan ti ayan ti bidot. Kasta ka di Alfred. Saan akasta ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawata ko na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si Kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon tulang ti agsasarita. Inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko ma. Tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamot ni Diyos. Diyak gagara ti kastay anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Iso apatsyak ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisam ita nakita na ka. amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na. Traiduran nakto kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mat siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, Jonah. Kasaritan ako ma. Di nakmat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidora? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapudno ka agayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabasulakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Tanumaramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong impagbagakan ka. Gapoy ti limad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan ngagpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako na niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan.
Anapatag ka kanya. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangak nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka, nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta a desisyon mo, Annalyn? Wan, Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kon ang makitkita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din o makaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan ang malipatak tirik na para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo ang nagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo manan ti turong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nang mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred. Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutak akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma. Taagsublin tumatla ang iti sigod. Tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi anaragsak? Gapot agpaspasyar tamanin. Alfred, Adda ka di parikot. awan. Ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo iti limad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaing day taaguram ken kuana. Patsyam kumati bagbagana. Gaputa siyak amis mo. Ket jak narik na nga dasabali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la kuma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalangan tayo. Patsyag ang mapasamak to dayta. Ket dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanya, gaputa ay ayatin ka unay. Ket di kanto isukat, iti uray manupay nga Annalyn. Mamati ak iti dayta, Alfred. Ay ayakan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgayaman ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputamok asangitan nakmanan. Saan ka kadin nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan dayjay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko nga. Tadumtang tumat lang ang ti panawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti dayja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn dayjay?
Apay sa bali mo ton tinakatugaw? Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di lang patag ni Annalyn ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Lukas ta. Saan mo akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak. Gaputad di man lang nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, jak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y makapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balay da inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton ti sigod alinlangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atan tinasapsapa, manang. Amangan no adadyak maisagana. Ken maysa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Huwag paiso ah. Ay, Oh, apeng agsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? talaga mo't ano mabalbalin? Kadyak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apanggadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pa'y laang. Manang, among mati makagapo, saan ka di? Sapay la kumata maawatan na. Di ka madalagan. Dwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala sapay la kumangarod, tanasaya at agasat ti bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apong, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid na pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Apay anak ko nam dayta. Amo kun ti amin, pare. Amo kun. No apay asan anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siya. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklon na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditay maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Amang ano da kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, aparakan ni Annalyn. Manang Jonah, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak.
Manang Jonah. Apay Lorraine, anya tinapasama. Apay kasla madandanagan ka. Agsauka ko ma. Kuha ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Jak amo ti aramida. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo ko man ay di ospital. Jak ngamin amo ti aramidak manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yung nagkabsat. Basit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dili ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw matan ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak matan. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, inkay maturog ang tatang. Sana bale, na tumaryumutan dagiti agas yung. Madamdaman taw nanak. Sa anak pa imot nga agtuglab. Adaman madamag ka. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y narod tatang? Diyak matamo no kasano nga asikgak, kan kasarita. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namat inggagara tinagayat itinubyom. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Amangan no maibawin kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan? Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan serak gaputa Sabado. Sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, inton bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton da iji agayem ko. Rumbang lang agkapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, iti limod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no. No maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sikati inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip nga. Apay ading ko, saan ka kadiarom ka? Agpasyar ka kumamot tapno makarelax ka. Masadutak manang. Awan matan dagiti sigod akakaduak. Di Gemma lang. Agpasyar ka Di ka agkulkulong latan dito'y balay. Wen manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong amin.
Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag. Gaputa makumikuma. Maawatak, manang. Makiasawa ka ngaminan, Tapno adda kadwang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka diya sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita ken makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka diya kailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taon nagtipagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka una yan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay lang kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ak unay. Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Guston day ta. Jonah, damagam man kit din, no? Ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo paila kanya. Talagang adda pasarapok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga rudin at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalaganan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runak at naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanang. Awanan parikot, no bilang ta... Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabutenak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga addan nobyo na. Anya? Addan nobyom ading ko? Saur ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry, manang. Nagamakak ngamin nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang. Ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak mismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisem nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale. Italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't affitted ti gown ko? Huwag ka di. Mangan kalat na. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayaten na kantulat ta ni Alfred. Wan ngam, apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, nakailiw-liwag kan. Kat wan mat. Kan may sa, addan boyfriend ko.
Ha? Umay kayon to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam-amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti bagbagak. Iso nga umay kayon to inton kasangay ko ha. Tapno mayam-amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kasta ti kunam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan ti nobyo. Agkasar kami mat kanon. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputan na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragragsakak. Diyak ni namnama nga agsubli ti sigod alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga min, asaan arumbang agumura aken ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo, ni Lorraine akabsat ko. Wanmat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga min inton bigat. Ay, uray siya. Adamat isagot ko kan kuana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kan kuana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado amakla at dagiti gagayem mo. Inton makita, kan maam-amu dati nobyong. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada. May papan itinobyo. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang nga rutin Inka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak mo't ti banog ko. Happy birthday, Annalyn. Ay na, nakapinpintas ka iti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo dita abanda. Happy birthday, manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak, Laren. Angam saan ka kuman nagtaktakpay. Naragsaka kon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman na, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman na. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam Anya? Saanan, Gemma. Jakon kayat ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. Addan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman hak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti da ijay abanda. Annalyn, Apaya kasta ti panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda nga min dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. Nupay kasta, agyaman aken ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusing nga ayat ko ken ka. Gaputa kas jay ti rumbang. Naamiris ko, arumbang alipatag tiriknak kan ka. Gaputa sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kat na urnusan ti amin. Umay kayon ay, di ayan ni.
Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Ah? Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpayso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay-pay nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kaslajak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagayam tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pa'y lang nga amok day ta. Ha? Ay niya? Talaga analaing ka nga gilemang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye am tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mo't ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay na nakabani kas pa'y ipiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya da ita. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan anarakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simmang bay apan nubo. Ket ti sigod asaan apan nagkikinnaawatan idi, nasulbar itan.